Hi guys, my people, my brother. Ndagusuje kandi mwifurije kugubwa neza, wowe wihebeye Iwacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza. Ni iby'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabima kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Les amis, reka amakuru yacu tuyatangiriye ku mugabane w'Uburayi. Aherereye umusore w'umunyarwanda, amazina ye yitwa Iwacu Bliss. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Bliss yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melody. Yatwaye ibihembo bigiye bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko irushanwa rikomeye cyane ryano mu gihugu cy'u Rwanda rya Primus Guma Guma Superstar yegukanye mu mwaka wa 2018. Bruce Melody mu mwaka wa 2017 yagiye muri studio ya mbere muri Afrika, Konk Studio, ahuriyeho n'ibyamamare bigiye bitandukanye nka Khaligraph Jones. Bruce Melody ni brand ambassador wa Kigali Arena, ni brand ambassador wa Primus, ni brand ambassador wa Food Bundles. Bruce Melody niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda wakoze icyitwa Bruce Melody 10 year, yizihiza imyaka 10 yari amaze mu muziki, ndetse biza gushyigikirwa namwe mu bahanzi benshi bakomeye cyane muri Afurika bagiye bamufasha kwamamaza iki gitaramo nka Harmonize, Eddy Kenzo, Wyclef Benda, ndetse iki gitaramo kiza kwitabirwa n'imbaga nyamwinshi. Buri muntu wese wari uri muri iki gitaramo aza kunyurwa. Uyu munsi Iwacu Bliss cyangwa se Bruce Melody aherereye mu gihugu cya Sweden, aho ku munsi w'ejo tariki 13 z'ukwa gatanu umwaka wa 2022 Bruce yataramiye abanyasuwede. Buri muntu wese wakurikiye live performance yaranyuzwe kandi bishimira ibihangano by'uyu musore Bruce Melody. Navuga nk'indirimbo Bado, indirimbo Katerina, indirimbo Ikinyafu. Izi ndirimbo uyu musore yifashishije ku munsi w'ejo ni indirimbo zose zitari munsi ya views miliyoni 4. Iri hasi ni Bado ifite miliyoni 3,500,000. Abanyasuwede bagaragaje ibyishimo bidasanzwe ubwo Bruce Melody yaririmbaga indirimbo yitwa Caterpillar. Nyamara wibuke ko Bruce Melody nubwo aherereye hari mu gihugu cya Sweden, aho yakoreye igitaramo ku munsi w'ejo, dore ko kuri uyu munsi Iwacu Bliss agomba kuza kuba aherereye mu gihugu cy'Ububirigi ku mugoroba w'uyu munsi, ari buze gutaramira n'ubundi Ababirigi ari kumwe na King Kivumbi. Bruce Melody nubwo akomeje kugenda akora ingendo umunsi ku wundi, ugomba kwibuka ko Bruce Melody afite indirimbo yitwa Nyore yakoranye n'umwe mu bahanzi bakomeye cyane hari mu mujyi wa Kampala ndetse no muri Afurika muri rusange, Eddy Kenzo. Iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abasaga 920 ku rubuga rwa YouTube, bisobanuye ko ibiri 80,000 kugira ngo yuze miliyoni views. Bruce Melody ategereje ko indirimbo Nyore yakoranye na Eddy Kenzo yuzuza miliyoni views, ubundi agahita ashyira hanze indi ndirimbo yakoranye na Babo. Ku munsi w'ejo mu kiganiro nakoze navuze ko ari umusore, ariko by the way ntago wapfa kwemeza ko uri ari umukobwa, so ibyo bisaba ngo ubanze ukora ubusesenguzi buhagije. Niyo mpamvu nanjye kuri uyu munsi naje gukora ubusesenguzi nkaza gusanga ari umukobwa. Ariko iyo ugiye kuri platform z'uyu muhanzi wibera hari mu gihugu cy'Ububirigi biba bigoye cyane kugira ngo ubashe gusobanukirwa ko ari umukobwa. Nshimira umwe mu bantu bakoze comment ku munsi w'ejo, akaba baradufashije cyane kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibya Babo. Rero akaba yarakoranye indirimbo na Bruce Melody, indirimbo iri mu bwoko bw'injyana y'amapiano. Akaba ari indirimbo rero ishobora kuzasohoka ku munsi w'ejo ku cyumweru ku isaha 6 z'ijoro. Ikigaragara nuko indirimbo yitwa Nyora bategereje ko izuza miliyoni views ku munsi w'ejo ku isaha 6 z'ijoro. Iyi ndirimbo igomba kuba yuje miliyoni views. Bruce Melody ubwo yasohoraga indirimbo yitwa Nyora yisohoye mu gitaramo yari yise Bruce Melody Acoustic Night, aho yashimiraga abantu bagize uruhare mu bikorwa bye by'umuziki mu myaka 10 yatambutse. Bruce Melody n'ubundi agiye gusohora indirimbo nanone ari kumwe n'uwo bayikoranye. Kuri uyu munsi ni tariki 14 z'ukwa gatanu umwaka wa 2022, Bruce Melody ku mugoroba w'uyu munsi agomba kuza gutaramira abanya-Belgique, ari kubahuza ari kumwe n'uwitwa King Kivumbi, umwe mu basore bakomeye cyane mu muziki w'u Rwanda. Bruce Melody ku munsi w'ejo azari ku munsi wo ku cyumweru tariki 16 z'ukwa gatanu umwaka wa 2022 ku isaha 6 z'ijoro
birateganywa ko indirimbo yitwa Nyora izaba yamaze kuzuza miliyoni views, kuko baka kanya irabura 80,000 gusa, kandi Bruce Melody ni umuhanzi winjiza 100,000 views buri munsi. Bisobanuye ko rero ubundi saa sita z'ijoro ku munsi w'ejo ushobora kuzagira indirimbo yitwa Nyora ifite views miliyoni hafi n'ibihumbi 30 ku munsi w'ejo. Ku saa sita z'ijoro igihari nuko haribwo hazasohoka indirimbo Bruce Melody Tayiwacu yakoranye na Babo AK8. Bruce Melody uburyo yasohoye indirimbo Nyora ni uburyo butandukanye n'uburyo abahanzi nyarwanda basanzwe basohora ibihangano. Ubundi umuhanzi w'umunyarwanda ateguza igihangano kuri YouTube agashyiraho iminota n'isaha kiri buze gusohokeraho. Izo saha zahagera abareba igihangano cyangwa se abakunzi be bamukunda bakurikirana ibikorwa bye bakareba igihangano. Ariko noneho Bruce Melody uburyo asanzwe akuramo ibintu, uburyo ari gusoramo indirimbo kuri uyu munsi, ari gutegura show, bakarya bakanywa bakizihirwa bakabyina bakishima, ubundi agahita amurikira abakunzi be bamukurikirana ku mbuga zigiye zitandukanye nka Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, Boom Play, akabamurikira igihangano cye bari kumwe live, ndetse n'abadahari bakaza kubibona kuri izo mbuga zigiye zitandukanye ko Bruce Melody yamuritse igihangano, kandi ko abari bari kumwe nawe uwo munsi barebye icyo gihangano mbere y'uko abandi bakireba. Akaba ari we mwihariko. Ese nanone buri muntu wese ari kwibaza, ese Bruce Melody azongera n'ubundi ku munsi w'ejo ku saa sita z'ijoro yongera asohora indirimbo mu buryo bumeze n'ubundi nk'ubwo yasohoyemo Nyora? Nibyo, ntago wibeshye. Bruce Melody yaba atari ko bizagenda yakabaye yarasohoye indirimbo yakoranye na Babo AK8, indirimbo iri mu bwoko mu njyana y'amapiyano, yari kuyisohora ari muri Sweden, ariko bisabye ngo ajye mu gihugu cy'Ububiligi ategereze ko indirimbo yitwa Nyora yuzuza miliyoni views, ubundi asange Babo AK8 mu gihugu cy'Ububiligi muri Belgique, ubundi bahite basohora indi ndirimbo bakoranye. Bikaba byitezwe rero ko ku munsi w'ejo tariki 13 z'ukwa gatanu mwaka 2022 Bruce Melody azaronshingira abakunzi be indirimbo yakoranye na Babo AK8 iri mu njyana y'amapiyano. So bwa mbere Tayiwacu Bruce cyangwa se Bruce Melody akoze indirimbo iri mu njyana y'amapiyano, kuko n'ubundi yayikoranye na Khaligraph Jones iza kumubera successful, dore ko imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 2,100,000. Ubundi rero akaba yongeye kuyikorana n'uwitwa Babo AK8, umukobwa wibera hariya mu gihugu cy'Ububiligi. Bruce Melody azava mu gihugu cy'Ububiligi yerekeza mu Faransa kuri 28 kuri 3 yerekeze mu gihugu cy'Ubudage, ni mu gihe n'ubundi azerekeza mu Faransa mu mujyi wa Paris ndetse n'Lille, akazerekeza n'ubundi mu gihugu cy'Ubusuwisi. Les amis, ndagushimiye yose mu kudukurikirana. Ndi Olivier Fernandez, see you, kanda subscribe, we love you guys.